Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Chief Secretary Jong Kejilla UMS Rao haga khat artarik ubnai nailar arajar arpuwei ulalum de kejingelang yeki nongyelam jong kijat nyam ba pher na benta ban ya theria tai sani bha yeki kindon hadin ba ka sarkar jilla kala ai jingbit ban pleno yeki yeng mane bat kijaka mane blai ha kani ke jilla Meghalaya nado ka khat hri tarik ubnai nailar arajar arpuwei Haga jingya keren bat kilat pathai Kubor, Vice General Jong Shillong Archdiocese, Reverend Father Richard M. Majau, uliyatho ba haga ni ka jingyalang kala donru ka jing ai jingmut na kinongyalam jong kijat nyam ba pher, ha ka ba yamanta anampat ailat satya yagi khna ne ki samlalut ki badang don hapo kat prasnem karta ban lech ki yeng mane bat ki jaka mane belai. But shushu uliya thoru bayaki kendon neka standard operating procedures an sa pentrai kam hi kumjo kumbala de pentrai kam haus nem arhajar arpo. Ketung dan di esok nama kung kibalang hasar ki bahe turo ni pelong license sausen ke sini. Nama kerja sen kalau po sao po sekentat. Tingi yo tu sao sen sen tekam dan di mungkin rotate. Rotate. Kun ni atmar chuang sa iki kena menuan jesen posnem tu mesti asuk ni sementara kalau apa apa tak tak mungkin apa kapasnya kini ketika order ke bah ilaong i deputy chief minister halor gaji play gi yang menini dok country trick tinggi shu ajbut kendiat ikat tu kini ki barangkam nak kata kini ka ji play yang menini ki SOP ti kilong gi babon ni namar ba handai le ketika one third kemalau ketika one third tenang tapat ka distancing tenang tapat ke jingdon ke mas ke jing sai kiti dan ta ketika jinglong ya ke yang menit tang pring po sikenta kataru di kebalang kren de kesan bun bagi ki tengah nomla bat syukran nam tang ni kemihi namar badan bun ki jing ajimut ki balawan na ki we balang pat na ki nyam ki per tinga try kan sa ngin sayo haki haga ta ke jing tho hi da ke SOP ngatrai katakan kam sai ka kam ha sebut hak bedai bat ki kena te ngilong bah kampat long hi mentate ko bakalong mentate te kinum nginum pat sya ki kena handai ya ka kata te kan sai ni da ka jing tho mak kita ai ni tho da ka di kat pra seneng le kat bakade kita ai nak kaliang jungi kum ka balang te kadi ka bangi perkhat kolong nomor bah ki por ki balade basing don tang artli le ni lightly ki service le ki mas te mentapat nomor baka ka service kan long tang sikenta tingin haban penbuan ki service kanang ban ailat ya barok ki beriu ki diwan simenta haki jinglan yang haki singi trai